benta ka election arzar arpulai. Iwan lam shapi ya kasur na keleng kejela. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba. Na uken jat shai shapi lingba kishan lam kasensyar pai ba. Kublai pi parlok pojupet ya ka channel jong kejat shai ya kane program ke jongi ki challenge ka sensyar pai ba. Mentang kasi la poi hakawai pat ka konstituensi ka tentang idon hakawai ke snong ka ba lesek la ade ka wai ni snong ka badon haput ka la don hapreng ka jing ya kaja haput la bun stem menta te kumju ru mentang kasi ngadon ba iwe ni ki nonglum kubor na than nong ston iba kham tip hai kini ki jaka sini snong lang pi ni ka hap ka konstituensi Kani ka hau po orang belajar ngam konstituensi kini. ha kabede ba ka jing penbe yo put usam ni than ta ka along ngum no Kani benta jika man hakani ni senam beladap lawan Chief Minister Jonggai Meghalaya Konrad Sangma Chief Minister juga Assam himanta beswahang te ye perlu meeting. Te kani ke jaka hang ne am kan hap ka phase 2 kan. Phase 2 te menta kimpat kata e kata mo. Te le se hagini ki senam ban sawan le se gimte be kata. Te kiwe ki menta kom sithi sithan di bahab phase 1 sithi than Athiabari than Malangkona sithi te gila edap. Te kani kalang pi menta hab phase 2. Kamut ba ngin hap ikata gan lano ki sedang no try ka air election ka long sini no baka dai ni jaka khaput ni jaka sane te kindon bihi ke jing khon namar ba ka weru ka noong no kum former MLA mo ba ki pipang nyang baderu presiden jung HSPDP udai ne kini ki than chani hi takmut ma uru kham khlan hi ong no ba ka area ka snong ko thau jung usni mo te wala katar ki we ki parti ru ki adon hi mla mon ong ba tang udai ne sni un su khlan no te ki wer ki adon hi se hadu sangut ki kandidat ki adon mo ke yo hi ngatrai mar kene ke snong ne ka kudup lang hi ye paj garuru ki perlog garu jungi kidon masuk snong nasnis mutasi le yu ham ne asnong lang pi te menta kade ke sngiyo lang pi mo te bar ko ki brigi wan ne kidon ru ki bay wan yo wan thet wan pet kidon ru ki bay wan ya sngap meeting nomor ke sngiyo kidon ki politikal parti ki bopon long jinglang state ngin ya pej ngin ya kren astar ki breu ngin ya pej artat ngin ya kendo ru ki breu la jong ki khasi jongi ngila bun kendo garuru ngila bun ni kendo ki we pat ki jag bun ri bom dei khasi ru arzar spom mo ni umat dei we arzar spom mo umat yu ne Neu de mat jong ba pensana mi ki bri ba syasiat yap ha jingja arjar sipo kadan kala jingyap jing ki bri sangut hang ni gamba pilih i la dan ki kerteng tu habai de berkecinya kajia ba kulit asam tai de neu de mat ba pensana mi ki ke ba syasiat yap ki kulit asam ka sa tarik panai pastan arzar spom ini snack beta himara imsa NPP mentaulah ya ro saya gani ke parti badai tangga parti NPP kababyang tam pansyakli ya ke konstitusi perlu biye bandong bamenin ya ro bamenta papen perlu biye mensyawang ha ke kongres yang lagi ini long menolong hari ini Sinong kasih dek kidon baru minta arpo lai atso abai dei gumbala sutu mensyuah sini sekdan gitu kiba ong kia long armaloi ha jinge tempo dei temental ajan ka election kidang don em gitu gibri giwe don ar light ligi epic em gitu kiba don ar epic nila ban ong mo asam bat na Meghalaya detang kini ki jaj menteri karo kiba don ar epic te khasi jungi te thrai ni ong la ban ong na ka spo ngut mo ar ngut lai ngut kum tai den rei ngati kena kiba don kita ar ngut lai ngut ru detang na tai na no mau ding snam
marhadu menta kino moding senam wadya ka rison jong ka asam ro kidang bat kum tilar mo raketu ko por bawan arngut ki chief minister mo te la kren chai chief minister jong ka asam o himanta mo Viswa Sarma la ong ba to ya ka kata ka jing dawa jong phigi pai ba khasiru nila ban ai tang ba phimla ban yo chispa na ka chispa persen te ki ong ba 50% te nila ban ai te ndre kat kum ka jing kwa jong ni ba ya kane hi baro kane ka area raj masau kumba nila kam baro sikata mo ngala da ngiyo kita kinong mi khmat ki ba satar bat kinong mi khmat ki ba isi sana ka banta kari ka jaj benriu te ngi don ka jing kerman ka asam ru mentala da ngi ki pa ba ngi yang teli ka wei kum ba yang mensua kan ngam tharai ba asam un le jubor yang ngi ki pa ba ngadang yu i bala da iba pangyang MLA jong ka ene u kandidat jong ka ne ka SSPDP udang job tengi kermen bala kumno lengba ke jing trem kat jong ni upai ba bat i ni kermen ba putu sam unsa habi apo khasi haswa ban penbai je kete ka phase 1 te ni yo i ba ya kalang pilale kam don list ndai lengba ke jing khi ba pangyang ha ka tu ko por te hadin pada ula penrung wa dia kalang piru sia kane ke te ke jing ka ba yu i ha tedu ndai tu ko batap plastik siang gitu redang dai ki yin khasi nang tu sha tai redang don ko we ka snong moding snam na ta ka we ka snong umiap ta ka ba don tang ki khasi sudah. Ano ma ka rukum sa ano menta. Baya Kan ano. kalau kalang sakari pe ni makan kalau lemo kalang Asuk ka sang lang umno kala. ka kamsu kenya da kenya meno ka kamsu mata kenya meno lamen tua ki contoh ding la bom tang bading la bom tang bon le jaj berkom di jong drai lang ka ki le penwet ipa mam ki moy ki bam ki masi la le o kumta ki dat mo kwam ta ki men tua ki la la kamara mai dia Te ki yang dei hini ki ka khasi noi lam ki ta ki benru Nepali yang no. ya payah muti ya kami hafiki jaj dia ta ki mut no Pokoknya kajiar ke en rat. ya mta si sama tala kam tu knet kin ya kai ni ade jere benda yang ya bisi sa aku mensuar yang mensuar ya bisi sama dia pedong lia bom Oh PDU Hill State volunteer mensuar. Cakem repi. ni kumne ha sor misal lain ni di nyau borti klembam di tang nyau borti ha Dia perta kamu di por tang kemau. ya kemengadawa ke sebab pura jong ken ya kata Tipi tarai mentala san puis nem pilayo kas jela pura bakan ni anyo ke ke takin takut hadu mentang ong ngang ala tebot ha kadu ha SPDP life plans nam usun tiu umi sulalung telol kemut senat mo and sul kali lah ham nak kali bam tiang ni go ong takin ong tinggal bersang sakak kongres lah jengkot arpus nem ta Tiki ong ke bangsat ti ngam yo ikita kisla song bangsat bersih kisla lam ta ngala tabe bakan pa la badya kini ka por ta ya seno de hang ta kemur sedang le penpawi ki mati manjat yo pejba ke nong kita jo ke hima urale ki jing bon kam ke ngaji di tanam ka bon kam Nanunu menyelam pelakwa. Jing kuat jong ka ramrai kita ke jing sai dan kuat baju balak ya ke developi mari data kita ki ba yu kan jing.com ho ya ki no kawan jong .com kita baru tanpa jing.com jong ni kadai ya balak ban ai ki developi development mari .com kumbang jong mo ki surok ki ukis rekam ki long ki snam ben kong pi jong ka thanyo ka dong tau .com ki jong ni datang lah hi ba kim pa bo an rap ning ta ki kusoj
ngam dadai nong kesan dur tan dadai tong nong sebut tang ba jisko jongi kai jisko jongi pemdai ke bangi kuat ban kring ya kebut leneng kuat ban le ayu be kata taba ke jingu iki khmat jongi ki nong kendong ka khamla hiu ne kham jam ki kam da ban ya kaktin kene ka jing ya thu pen put kini sarkar phi gum u ke jing thu ban pen ya ka put usam da ke jisko jongi khaput ni sok man do ta ngisno tingro baki don ki ba thu ban pendu ta ka myu ngisno tingro kita namar ke jing pen ka don la ka dor bi tapi kau yang ngisno tu ya kita gini penbaik uput usam pedong gini mentoy yang ini ada ngiyo setang citinda lah ne artinda ru hakini penbaik gini melaban ong tabangi de banyu kain ngisno si bro gini tang jongi tan song garu Pikerman makene sebut Pikerman karman kan yu banyak ngi kain Pikerman jongi hak bangi pe ya kikan det bayang ne ki don hadu prangut ya tiblut tharai kata kain kata ta jing pe jongi do khamla na kan pi na mar ngi dang kwa ya kata ya ka ya ki jing penbaik ba ong mo ki jing penbaik ba ya jing suk song san ba oi subun ki shu kuning tai tang ba ki thu jongi ki nong kendong hi ki ba song khap put hi ina don kami kata wi kami kata wi penbaik atau put sam ba ka ni ka kenti ba dap san sna mo jing jing yalam elu pi sukar mba kila ya le stom hi ban prasang kuning tai ki shu ki mat ki ba ki wei sarkar ki la ra do biswa san pos telik snam ku bangi laman ki shu ban isu bai de kaput bong dala yu sensar mangingin sa penbaik put sam re kim don dak ye kata wi ka wei bat baleng is ngopla bong kan pipi kedai ke bapa pu kapu jongi kan ngim ong hai ai oi ngiti di kita ke bro mo jing ja sarkar ni kum ta ki ya kin ta henre hag jisko jongi kaput ngiaru e kan sarkar mar bakalala man penda bi ki isu bukumba ki we sarkar ki isu he bar ba prestur luan man pular hang ne ba unsap penbai uput sam kumta mentak ul aiksai oi umpala sukses mo 4% tambah ul aiksai kata ke bangi kinong song ne isuk man ai kaldong rempi kinong ne kuat ba ya ka cakala banlong ka cakal terbai la jong mo ban yo ya ka hok la jong ban namar ba nang roi nang par ka kayu ka kot wa dong en baik tak ka ong ya kulmar ya ka iya demo i kuat ban ka imlang salang baro ita inong ya lam ongi ban penjok baik ban penlong baik ka cakal ka di la jong la dala ikwa hi yang kata kitang marwal like na kajing jar kajing ya bishni ya yo mo kita yung yade yung GP hane ki bru nam ki kase lam ki tau ki Nepali hane ki ade lem no ya keren ke khana kayak kaya di atau kayak sup ya sang ni am yung ya danga re ngakar re ar di kan danga re jua kan marlok re kan re ka ong ya keren ya khana tat ong ya kaya di de ka ju ya biang tat bu hari-hari ya ka kamong hari ong hiju de yila re ban kan mo en baik kata ong le hari-hari hiju de ya kata di yiwa la re ban patai tat yang wan la no di hano le tade ya kele ya man lakas nem kular de kular taba kan salong de kaju cikaju poi warai hakata ka thong kat kumang kular ngatharai rala man yi de kinong chong chnong ne de kwa ne ya ka hok la jong mo bakin long ki ta ki chnong tangrai la jong i khasi kara la jong mo man yo kata ka me klaya de i thang ki bru hane bala tat kita ki MLA ki MDC man la yang election ulat takaktin te dalam election kan ko yere nyukan tagi ni Nepali ki mon thai ban en kum kinong me don ki ba mon don ki ba mon dati melarim ki Nepali barim de ki la anorak namar ba ye sotu ya karukom ya kran ya sur mo don ki ba mon ab ki Nepali ki badang shuan night dan sekarang tangin ya hang tai siliang na siliang jong kani lang pi dan ar liang ka kani sini ka senong khasi tai siliang ka dei senong basong ki kelajat Nepali ingin persang mandet sapai ni kali artat ya ki dei wei ni ta pendek di long kom no ki song kom no hak bai dei bakacing penbet pot ala ki kwa banwan sampai kelaya ne kwa sa asam isu kali kani kedai ke Jakarta ni sis Nepali tai ni lahasa kat pun bagi kam kan kat bagi kam bang ni pula ke ya area sam
deh sampai tentang ukut udah saat di serum bertum ke jingkwa di bakam mah kamu kita di serum dia dan makna solusi lah dari Asam. mungkin ke jingkwa di garur di jingkwa ni kalian deh di serum jubun senang garur senang kasir kita kata sorkar kan kalau sampai cuma sekarang ini bentar di bawah ini tentang ini bentar di bawah ini betul ini kita Kamu pilih orang mereka long yang man mo sok coba benteli ne nomor bah pi hin kran be damaram pi sukan demut ongkum ne ma pe pi ru rong bah ne mo pi sngo kum do apa ide baka yong long yang man menta mo te menta kala long kum do ka jing long jung man ka sup ka sai ha kene ke jaka pembangalakan ngadei bru ba temen nadu handai ngasa mene di kembangan tip akan dikajakan ladon kajing kajia sibun handai hakini sini la asnem pemtu ladon laduna sibun la don kajajai ladon kajing su ladon ka pis di mar para buru para lajong kasih bertika ila chong sungsai amdon kumta huri hurap jimata lada ka sarkar India kala ai kumne ke pijing pis sisa hadin habut ru kala bandong tek ai thara ke jing kwa jong pi kum nok sok nong bla slam ni pi kwa ban let cha asam ne chubu hakano godor ni te ngira karpat jelah handai ya ke sarkar baru arliam tong fide ban pon baik no ya kene ka put te kena mar piong disputed area kene tangba hadiang ka asam nila yo ketika ID manla bru la batki pan card batki wai kan adong sadong ki fokus la ki ba dokumen semangi jongi don la asam te ya khasiru la ai man chan ai ndai la don ka electoral ru tangba kila kumka politician ketika long kawita jenglam kila bot hawita politik lain te kila inono yata chimasam tepot ru inono temanta I kwa ban pan long ya kan kajakan makalaya naka central government semenchua pensai berkali kan Kamrup under Kamrup district mentala dah pong mangi de apa makalaya tu makalaya la bandong tempat ni dikhar khantam ki kali tibat somsane de ngimdon ai su kataga dokumen sela makalaya nila don sela asam te ni tingi kerjaan kaya asal nomor la saya listing la dalong makalaya mangingin sa hap ke jingjenja senai kataga dokumen siung ni berkat kumta sa ni kerjaan ka asal ni seongkom satu ka sarkar Asam ka ju ai jingmentoi sebagai song sini ka ju pet lang ya baro ka jingmentoi ka Asam kadang ai jala menchua mene baru kadang ai ya suruk kadang ai kanika suruk mentala adu musikar na adu boko lasana but kini suruk senang ru kila senang kadokat ni but ka electric line ru la ai but kaying kasen kamtam te ai wai yang ai wai la chobun ta emde tang asi ya kedika but ya khasiru la ban yo tang ba kim pedian kesele kamu asam ka ai tang ba kim pedian benar kalian untuk Asam ka ai kim pedian ke kecing ya dai jong pi hang ne bat kini ki khasi kalong kum ma kan ni de long kum para majan para long
Kitri lajong, mitri lajong, bambat lajong. Tementah kumba pila tip Megalia dor la don ke election deh. Artinya trek insan tepur. Di menin kalau don rupa jingwan ki chief minister ne boro bot Assam Megalia banyak keren namun tak kan kalang pi ni tibet mo. Tementah kan ke sarkar Megalia kalau kut se kan wan sakoi sarkar bertemai. Kita ke jing kemi lenti jing pi expect kumno kan ke sarkar Megalia bukan ya by day ni put sampai ke jing kuat. Kato kumal tip manga kata mansim jonga bat ke kri jonga. Tip chai bakini ke Assam artli ke state kilakan chai kan ide joka Assam tang bakila bakla menchua namar makalaya rula ai ID hangne bat Assam rula ai ID hangne klaim penchai chua te kila idep te mentakim la ban weng ta ID jong ki paiba te mentaki la dei ban la janjar la hati ban penchai kata kimla ban penchai hak jeng sisa te hidon kumne nadu handai hadin habut ru adon kumne khasi tema dikha kisong kumpalalo terikan berangkat kiyo na maslaya kiyo na asan kiyo lada sarkar ki ko apan penchai kata ti kabha sibun lada ban penlong koboi ada ai makalaya ne ai asan belum kuha dan makim lah nomor pada la ai baru ardi kalau kajing bakla jong ke Cubu kene ke jaka tahap subu nok tahap Megalia tu kadon jing ne MP bat pin long pinong Megalia. Lawan terwa yang ini bro hai babu lane hai perlok ngin long no baru ko ham kalian ngala berkat di hai rong tambah salam kom no Meghalaya kede state de autonomous country AU state autonomous habade autonomous kita la shala sismi yang kantai haba kantai yang dikhajai biru kiwai dere dikhata muslim ne pali ne kiwai ki jai kandu bihari asam seberkot kantai haba kantai kum to nyem yo ke jing right konstitusi kata berkat mangi ini melakukan rumus itu hangne te jongi don nyosen don bun kasih Mut baru kau kini hijau beri ni polisi kuat bagi ban don le hasam. Kayu jongki sana lah kajong kayu kasih style lah kajong. Ya. Kani kadang ni hadin covid kami kani kayu jongki ni henry mencuak ya don yau lang baik satu kayu pemene. Ki makir ki lekong dukan baik hantai. Te hadin covid deh. Kami no kani kayu mai hadi por don kejingnya persya ye. Tetap hang ni pada ki maki pada gila kam semua try mau sini ki bagi kam ke area lejong. Ki ya sengiau no sini ke. Te pa nganget pilayo snow bat pilayo iru ya kajeng long jingman sini snong langpi kabalong menta i kumba kala don kajeng sok jing sok sengan sini apreng artli gijat pendrio te kane hangne mentangi don hangne hayo jongka jongki brio jong Nepali sini te la ya keren bi orang ba rumane 8 pau syai Baik, kajing kuat jongki tak ada di Assam, kadba sate seliang pat kajing kuat jongki kada di Meghalaya. Andai kata kan song ada sorka kan lek kumno nang ni sekman agak bede buat kajing penbet put agak bentar agak a. Kobli sibo ni pi papet ya ka channel jong kendiat syai ingin saya kendo pat pi hakiwai pat kicaka kobli sibo. Nabenta ka election arzal arpulai. Iwan lam sapi ya kasur nak keleng kejela. Ya bat ngi hakane kalenti beryo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba Na ukin jat syai syapi lingba ki shalentiam kasensyar pat ba